3, 4, sad! Eno vidim. Nije lijepo snimati moju kameru, što oni pusti? Evo, oni pusti nas. Evo. Mama, još mi, mama. Ajde. A gdje je Bogdan? A zašto moram čekati na Bogdana? Da ne mora Jadran da se sam. Pa može Sara ići sam. Nije li valjda Bogdana? Evo Kingo skok udaje. Ja ću nas vratiti. Smo mosta. Nismo, Nora, ima još van uzbrdica, pa gore fina uzbrdica. Jedna uzbrdica. Kod mene van uzbrdica. Kuda je? Šta ima već? Evo već sam se ja malo odmorila hodati. Bolje bez Boga, on zna sve i onda on sve kaže kad vidi.